Biyag ti tao. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na panang tartarabayo dito channel tayo. Kat sapay lakuma. Tadi kay tumauma amang ururay kadagiti uploads tayo nang runa kadagiti pagadalan at drama. Sakbay tingkang panagdrama. Hello mampay kani Jopet Ruiz, kani Adela Vergara, kan Corazon Tamo. Intay nga ro dendengan ti episode 236. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Di ka kadipay agawid, Ma'am Loida? Saan pa'y? Apay? Maborboring ka din, Mang Rudy? Kuha. Tinasayaan. Umay ka tagsalat na. Tapno saan ka maboring? Agpayso, Ma'am? Kaya't nakakasala? Apay ka tinasaan. Alan, umay kan, Mang Rudy. Tagsalat na. Sige. Paya kastoy. Diyak maawatan tirik na kamang isalsala iti anak ti amok. Mabainak akasla maragsakan akmat. Maragsakan ak. Takayat nak akasala. Nga oray driver daklaang. Mabainak. Gaputa anak tibak nang to'y kasalsalak. Agsao ka matan. Napaulimag ka matan, Mang Ay, Rudy. kuha, Ma'am Loida. Nomumla ko, ma. Nabayagan nga gayatakkan ka. Mabasak ti bagbagadagiti mata, Mang Rudy. Agayat ka kanya-kanya. Ay, kuha, jay. Di ko na, jak madlaw. Nabayagan anadlaw ko dayta. Husto ak ka di? Kuha. Api nga min adi mo ibaga ti marikrik nam. Saan ka aparigatan ka? Nabilang lang. Seryoso ka kaditi ibagbagam, Ma'am Loida? Katuan, ikat katawak lakas to'y. Ngam seryoso ak iti bagbagak. Mang Rudy, mabalin ka di? Loida ko malagtan, tiyawag mo kanya. Sige, Loida. Loida, aklo na kung tipudnokan ka. Nabayagan ako sunata ka. Di husto ti atap ko. Ur-urayan kamat lang agdatan kanya kat, Mang Rudy. Anyat kahit mo sawan. Nabayagmatan nga adalimad a panagayat ko kan ka, Rudy. Agyaman ak, Loida. Diyak ninam na mga dagayang panakaikarikan ka. Mabayinak lang amin ngagdaton. Ta driver daklang. Idin tatabak nang kayo. Awan pobre kan bak nang kaniayat. Basta tinapatag ita. Agpada tirik nata adwa. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay, Loida. Pinaragsak na kitikas ta unay. Aging kayta. Kasladyak pa'y lapat dyan akayan ayat ko ni Loida. Tinar-arap-ahap ko babae ngagpaling nga sawak. Kasla imposible. Ngam kaayan ayat ko ni Loida. Talaga nagpaidumati kinaragsak ko. Diyak mailadawan ti marikrik na kita. Rudy, agpalas ka taramarta. Papananta, ma'am. Ay, Loida. Dandanin nakalipat ka Basta rumarta, tada papananta. Alan, agrupat ka. Sana bale, impakadak ken ni papati irurarta. Mabit lang nga rod, Loida. Dito'y restaurant ti pagsaritaan ta. Tauray agpaot ti panagsarita ta dito'y. Di ta ngamin makapagsarita iti husto iti balay. Taadda da mamakan papaijay. Anya ti planong, Loida. Ipudnom ka di ti relasyon ta kada mamakan papam? No kasapulan. Wala. Apay, di mo kaya? Kuha, kasla da amak ko. Si kami ti idandanagak.
Amangan no kagura na ka, no maamuan dati may papan ka data. Sana bahalin kanyak. Maawat ko, no anyaman bilang ti aramidan da kanyak. Sikat ay dandanagak, Loida. Basta, ti kayat ko, agpudnutan ka dagiti dadakkel ko, Rudy. Ket ti kayat ko, agkasaratan iti kabiitan a panawan. Ah, Diyak kayat amaagaw da ka pa iti sabali kanyak. Isong agkasaratan, Rudy. kasanon no saan nga umanugot dagiti dadakkel mo? Di ka madanagan, kasyak ti makaam mo. Ibagak nga dan na pasamak iti nagbaitan ta, nga uray awan mat. Tapno mapilitan dan amang ipakalay sa ken kakanyak. Ah, Kat sigurado, isuda ti makaam mo iti gastos. Siyak ti makaam mo. Uli teman timpagam, Loida. Agkasar kaming kin ni Rudy, papa. Tanabayagan nga da relasyon mi. Ket adda pa yan napasamak iti nagbaitan mo. Aniya. Rudy, pundo ka di timbag at anak ko. uwan sir. Ay ayatak ti anak yo. Amok nga wan panakay karega. Amo mutlaka ya madi ka may kari. Ngam apaya kastoy tinaramit mo. Sir, Awanan kahit lupain, Rudy. Di ka lang nagpampanunot mo tan. Awan pain mo. Ha! Ang sina kayo. Oh, anday tati sweldo mita bulan. Ang impake kan, kat pumanaw kan itamer lang, Rudy. ha? Sir, Ala, darasam ti ang impake. Ang mga non niya pati maaramid ko kan ka. sir, Pakawanin na kung hindi ka nagsaupay. Basta grupos kan. Alam amin nakagawam. Tapumanaw kan itabet lang. uwan sir. Uwan. Mama, please. Kasarita yung kuman ni Papa. Diyak kaya't ngagsina kami kin ni Rudy, Mama. Ladingita ka nak. Ngamjak kayat ti makibiyang iti dayta. Ammo matan ti ugali jay amam. Jak mabalin atom nga rin ti pagayatan na. Ta sigurado nga agrikyar kami laan. Anyat sang-sangitam si Kaloyda, ha? Papa, adan na pasama kiti nagbatan mi kin ni Rudy. Kasanon nagsikuga. Awan bibiyang ko orang si Kuga. Basta dya kayat na dya lalaki ang mga asawa kan ka. Ha! Di ka lang nagpampanunot, Loida. Di adal ka. Ngam, di mo raramatan ti utak mo. Sino tinakababay no maamuan ti tao? Amay sala ama mirmira o ti pakiasawa. Kan family driver tayo pa, ha? Saan nga umdas ato bang date na, Papa? Agay ataklatakan ko na. Nga urayan niya pa iti mapaspasama. Ay, napukawan ti kinalaing mo no may paparan iti ayat. Sayang ti kinalaing mo. Tadi mo matpilpil yan ti lalaki apag tinagamloy na. Dito ikalang. Hindi ka mas asidig ka ni Rudy, bayan ti panagim-impake na. Ha? Hello, amigo. Ita ka din? Okay, garod. Mabit lang. Urayadak, ta umayakon. Bye. Rudy, iti panagsublik. San ka na masangputan dito ibalay? Nawatam? Uwan sir. Rudy, darasam, pumanawtan dito'y balay. Anya? Anyat kahit masawan. Sumurutakan kan iti papanaw mo dito'y balay. Ang amang ano niya ti aramidan ni papamkan ka. Makamuditan, basta darasam. Di mo alaan dagiti daddo makawas mo. Basta makapanaw tan adagos dito eh. Oh my God, taguntawayan tati iruruar ni Papa. Kan makumikom ni Mama ijay silat na. Naimbag nga orasyon ti. Umay kami man. Kadwak tinobyak. Ni Loida. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamad, balasang kaw. Bala, sumra kayo.
Auntie, agpakpakasya kada kayo. Dito'y kami pala ko mga agnad ka ni Loida. Tadyak pa'y kayat nga yawit iji balay. Sigurado ang mapanti ama ni Loida ijay. Tamunan iji balay mi. Ay, anyan. Saan nga tadakdakas ti mapasamak iti kasta nga inaramid yaw ka anakan. Ti panagtaray yun adwa. Ilaban mi ti ayan ayat mi ka ni Loida, auntie. Ay ayatan mi ngamin titong galmaysa. Ay, ala, makamu ka nga raw. Awagam tong araw dagiti dadakkel mao. Taibagam ti kaaddayo dito'y balay. Uwan, auntie. Kat, pagtrabahoam nga rod itan. Agsapulak, auntie. No kayat mao, ag-apply kan iti kumpanya pagtrabahuan ti anak ko. Takas lanangag ko, nga agkasapulan da iti company driver. Agpaysa, auntie. Sige, kayat ko, tapno sa anak amatambay. Mala, isaganam nga rudan dagiti requirements mao kaanakan. Loida, anya tiket asawan ti pa nagbakbakwar mo. Nagapuak iti health center, Rudy. Ah, Masikugak ka no. Agdoan abulan din inawat. agpayso? Wen, Rudy. Ay, agamanak. At danton anak ta, Loida. Kayat mo, tagawid tayo di balay minton at dawayak. Ha? Sana ka pa nga na nakita na giti dadakkel ko. Kaya't nakakano ang makita, Loida. Wen, sige, Rudy. Agnaita ka din ijay. Asan? Agsublita mo tla dito eh. Ta dito ikan nga rodi ayan ti trabaho. Sayang mat. Mayat pa ti sweldo. Talaga adi kay matla palubusan. Nukunayo apumanaw kayaon, Rudy. Amumat, talimasin ka nga rodyanak kauntad damot bukod nan a pamilya. Iso asaan kayon apumanaw dito balay? Di kay madanagan, auntie. Saan kami pumanaw dito eh? Ta dito ikat nga rodi ayan ti trabaho. Sayang di trabaho no pumanaw ka. Narigat ti sumapol iti trabaho itan kaanakan. Pudno day tanti. Nagasatak ta dadagos nastra ka at trabaho iti yung may ko dito lugar yo. Iso adimon panawan. Agawid kayo, ngaming kay lagbakasyon. Agsubli kay tumulaang, Rudy. Loidahani, maturog ka, tarabin. Sana nasayati agpuyat kan ka, tamasigug ka. Anyat pang panunutan? Damamakan, Papa. Kumusta da nga tamatan? Sigurado akas na unay apungtot ni Papa kanyak itan. Agbabawi ka kadi asimurot kanyak. Saan? Jak to pulos pagbabaw yan, dayta. Gapo tapat-pat gan ka unay, Rudy. Sikatiraksak ko. Ala, di ka unay pampanunot. Bayam, ito makapas nga ka. Agawid tanto iji lugar nyo. Wan, dayta mo ti pampanunutak. Intanto umamo iji balay. Katpatsak amaawatan na kan ni Papa. Apaman amakita na ti apo ko daken ni Mama. Baro mo't ang numero ti umawawag. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mama. Ni Loida da ito'y. Oh, Loida, iha. Ay, nahagyaman aktay mawag ka. Apay adimi makontak ti sigod ang numero ti cellphone mo. Kan oray ti messenger. Di da ka makontak. Pasensya kayon, Mama. Nagsukat akong iti SIM card. Kat, ayan mo nga ron itan. Amom ka di nagdandanag kami iti kasta unay. Aging ga ita, anak ko. Didak pa kadanagan, Mama. Ta-okay kami kini Rudy. No kasta. Talaga asimurot ka kankwana. Wan, Ma. Agdandan na kami. Kas agasawa. Agpinpin natag kami adwa, Mama. Husto nga ron ti atap mi iti amam. Iso asan kami na nag-report iti pulisya, iti pa nagpukaw mo. Tamo milatan na simurot ka ni Rudy. Pakawanan na ko, Mama. Ay, tapna mom iha. Kasta unay apong tot ti amam.
Amo na nga minasimurot ka ni Rudy. Iso akas taunay aluksaw na kanyak. Apay ka no adi ka linapdan. Pasensya kayon, mama. Ay atak ngamin talaga ni Rudy. Jak kabaalan ti maisinakan ko na. Nang runa itatama si kuga ko na. Anya? Sige ma, baliwak tumanan ti umawag. Tadan ti asawa. Isaganak ti merienda na. Bye. Oh, bye, anak. Oh, masikugan jay anak ko. Nakapasngay kan, Lloyda. Juan Rudy, katangin na piksa akon. Agawit tayo ijabalay. Tainta umamo kada mamakan papa. Oh, anya, mayat ka di Rudy? Kuha. Amok amabuteng ka. Katjak ilibak. Uray siya. Adamat pa nagbuteng ko. Tadita amo ti mabalin nga aramidan ti amak. No agpakita takan ko na. Agyaman na ta na panunot mo dahi ta. Amok ngamin, akas taon iti sakit tinakam ti amam kanyak. Wan nga Rudy. Ngam di ka madanagan. Sika ti pilyak no bilang laan. Sika ti kayat mi akadin na iti anak ta. Nagtarte anak ta, nga oray nakaturo kanya. Kayang ingas ta doa. Ala, natinag man ti ulo nan itipungan na. Talaga ni baby. Pampanawan na akanayon tipungan na nga inted ni Lola na. Kunerod, napagpunganam, ibati na matipungan na. Kanayan na matinag ti ulo na, manipod itipungan na. Talaga ato'y anak ta tiragsakan bang arda niya? Parabor ti Diyos da ito'y para kadata. Iso taripat tunta na imbag ti anak ta. Bayat ti panagdakkel na. Tapno nasaya at to ti pagtungpalan na, Lloyda. Ni mama ti umawawag, Rudy. Ala, sumbata man. Tanakaturog pa iti anak ta. Kaya't nakamakasarita ni Papa Iha. Ha? Sige, mama. Lloyda, anak. Kumusta kan? Nakaanak ka kanon kuna ni mamam. Wan, papa. Sorry, Pakawanindak iti inaramid ko. Talaga ngamin nga ay-ayatak ni Rudy. Hindi ka matanagan. Bawatan ka. Napakawan kan. Kahit sorry mo pakawanan nak. Gapo iti ka na stricto kan ka. Kailiw da kan. Kayat ko ang makita ti apo kumi. Ha? Sige, papa. Agawid kami di tabalay interest din ni Rudy. Urayan da kami, papa. Mata kayo. Hala, sumra kayo. Ay, dati apo ko. Karakter. Agmano papa. Agmano papa. Sige. Sumra kayo. Tagluto tayo iti agkakaima sa taraon. Rudy, Rumarta. Sika ti magmaneho ti kotse. Tayo tagatang iti agduduma at taraon. Sige, sir. Ay, papa. Areglado. Thank you, papa. Naaklon yun kas manugang ni Rudy. Wawan. Kaditi mabit. Pagkasaran kayon. Ala, Rudy, mapantan. May kan. Ala, dumsaag kan, Rudy. Apay, papa. Anyat gatang dito terminal ti bus. Nagpurso ti rupam ang mangawag kanyak iti papa. Agraraman. Ala, dumsaag kan kat agawid kan iti lugar nyo. Sir, apay mo ito nakasta? Dumsaag kan hunak. Di mo orayan na siya ti mangulod kan ka iti kotse. Dumsaag kan kat agawid kan. Di ka nagpakpakita iti anak ko. Tadi kan to pulos kayat aparakin ko na. Nawatam? Abang, nayan tayo nagitiag ginag, auntie. Ba't gano'n na hinila ita?
Kandi anak mi. Ang apa ya masapungag sa grabak iti kastoy. Awan ka di karpungan tikas kanya nga gayat. Iti may sabak na. Agas kanilo ita. Tawag mo ang makarik na iti ayot. Ang mapaya kastoy di napasama kanti. Kaanakan, nakaadukan iti na inom. Gusto na itaan baraw. Barang tinakarong ay iliw ko iti anak ko. Babaan iti kastoy anti. Kasano mapasublik na kiti ang kinakanyak. Loida, sawak. Balong, anak ko. Kailiw kayon. Manasyo. Agsubli kayo. Ipatpatag kayo. Unay. Umata na hindi pa nagawin ni Enrico. Diyan ti amigo. Umay na ka ikasarloy na. Lading itak, papa. Ngamjak mapatganti kayat yung ama pasama. Sana natangkan ti ulom. Adan anak ko, papa. Amo na ti kadat anak mo. Nga mawan problema kan ko anak. Papa. Rabiin lakay, di kan rumwar. Ipabigat mo ti rumwar. Sana mabalin. Masa pula makasarita ka dagos ti agbalin na manugang ta. Kaya't ko makabanding. Ay, di mo ka din maipabigat dayta. Saran, iso rumwarak ita. Ni Enrico, di kaya't ko ang mga asawa di anak ko. Tapadami abak lang. Nakabalangan anak abato iti kalsada. Sino nga tatinang ikabilitin ita? Hold up, Toy! Ito mo amin ang kwarta. Agraman cellphone ka na lahas mo. Ano saan? Di kan makaawit na si Bibian. Ibuat handa ka. Sa nasyak ti putput ninyo. Awanan kayo iti bain. Bilangan na kayo ni Maisa. Maisa! Dua! Uragan ano kayo? Siyak ito dikit-dikit dawan nyo. Naglalaingan yun nga eh. Basta kaya! Wala! Agad ba? Amoy yung tirawitan nyo! Samuel, apa na pasamakan ka ti kastoy. Apa yung pinanawan na kami. Papa. Awan na sinang itinagaramit kan kay ti kastoy. Ikaro na iti pagpaludan ti naramin da. Samuel! Mama, hindi kayo na yung ladingin. Mga nung kapadakas ka na kayo na Awanan ni Papa. Pinanawan na tan anak ko. Awanan na di papayo. Iso akin daw ko makada kayo. Adituyan balay ti pagnaadan nyo, Loida. Rudy. Wan, Mama. Agyam anak, tawel ka makmanan iti da siya pagtangan. Ma'am? Mama, kung namutan kanyak, tagkasar kayon ton iti anak ko. No siya, awan problema kada kayo. Dahil nila ang papayo ti kontra iti relasyon nyo. Iso akamang kamutan ti pamilya mi, Rudy. Agyam anak, mama. No ayayatem ti may sa tao, uray kasano apan nubok ti dumteng iti biyagyo, din tumadadaal ti relasyon nyo. No agtinulong kayo amang sarangat, kan mang sulbar, iti parikotyo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Hagyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.